Pamirsa sumber daya manusia SDM pariwisata di tepengan mangkin sayan ngelimbak, mangdesida mesaing ring baga internasional. Santukan inovasi nenten wantah mawasana ring penincapan karir nanging talar antuk ekosistem pariwisata. Asapunika parindikan sane kewedar oleh Ketua Indonesian Hotel General Manager Association IHMA Bali Yoga Iswara. Dani Mosang pai ketandane nyokong kawentenan talenta lokal. Pamekasnyane housekeeper sane kasayub ring HIHKA mangda siderajag limbakang inovasi roh mangkin pamikarya pariwisata sane nganen dirumahkan utawi makarya ngangge sangu atenge sampun sayan mawali teg-teg pemargitnyane wenten taler akomodasi sane sampun gabungkah daweg open border. Tingkat okupansinyane sampun langkungan anceng warsa kalih tali 19. Rumasuk rum rit nyane artos nyane kantun wenten properti sane durung kabungkah sane ngawinang panglembakannyane mawates asapunika taler Diamond nyane sampun sayan ageng melarapan penglimbak industri pariwisata puniki kaptiang sidang ukuhang SDM lokal. Ketua HIHKA Bali Gede Cahaya Adiputra Mausang, wenten 3 member HIHKA, saya ge antuk limbakang talenta ring industri pariwisata risampun pandemi COVID-19. Kawentenan housekeeper ring Bali talar kantos penyuan. Talenta-talenta lokal inucap manut dane muatang galah mangde sida nincapang kapasitas. Dane ngaptiang para member sideng limbakang karir melarapan rajag medalang inovasi mangda sida mesaing Citamaya Bali Pos.